الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا قيامتك وهكذا ترين ميادو أي موضوع كي ورا مهم موضوع أي محشر بما الله سبحانه وتعالى وداعين ميستونك مدوغا حساب بلوا نيا كندلوما بمن الله سبحانه وتعالى وديغنو مغوا إله كيرت قرآن کا وحی کو ربنی انما توعدون لواقع ہم کشوروں تیبا میہن وعد کرے گم کنتتے کی وانے کنتتے کے فاذا النجوم طمست ترتوگے ادیکن کینڈیگن داہند وإذا السماء فرجت उड़ता फलफला गिंदा हिंदे वैदल जिबाल नुसिफत आदि फरबदत कुदी कुदी वगें हम बिमा हम वगेंदा हिंदे वैदल रुसुल उक्तितत आदि रसूलुं कंडलगें वा बगुतं एक्कुरे विज्जे हिंदे लिअय्यि यौमिन उज्जिलत एकंतत्ता फस्कुरेगें वनी कोन दुआकं हेये लियौमिल फस्ल मिता गमोताला मि हुरिया कमे हिंगाने दुआ नंदे बनी यौमुल फस्ल फैसला कुरेवुंगे दुहे ए दुआ शे मिकंका हिंगा मुंदानी मितागा निया कंडलुंगे दुआ सल्लल्लाहु ताला मी ना ए दुआ नंदे बनी वमा अदराका मा यौमुल फस्ल निया कंडलुवा दुआ की कोंदुएकं कलेगे फाना अंगा दिनी कोंगे चेत्तोए वैलु यौमा इज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन दोगुकुरा मिहुन्नंग एदोहं गेल्लेनि कमा हलाक पुट्टे एम विमा एदोहा की अल्लाह ताला निया कंडालुवा दुवस अदि निया कंडालु मट्टक मीस्तकुंगे कुरेफावा मैदान अल्लाह सुब्हानहु व तआला वडाගෙන් එතනක වඩගෙන් මුමුගේ වාහක නියදුගේ දරුස්ගම් විවන මිස්තකුන් මහෂර් බිමුගා තිබුන් දිගුලාගෙන් ගොස් මිස්තෝන්ගේ කම්බඩුමා नूतन वस्कमा बिरुएरिकं नुहन बोडुवेगन दिया दाहिंदु मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत का शफाअत रे वडागन नवाहिंदुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत अंग इजाबत देवा मिस्तोंगे मेदुगा हिसाब कोरे मट्टका महशर के मैदान वडागन नवा मितागा अल्लाह सुब्हानहु व तआला महशर के बीमा वडिगन्नम के वहां का धक्का है तुका अलोंड में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के वे सिफा फुल के वहां का धक्का है तुका अहलु सुन्नत वल जमा सुन्नत जमात के अकीदा अलोंड में हदा करन छे ए इलाहु खीरित कुरान के इलाहु के जात फुल साबित कुरमा सिफा फुल तक आदि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सह सुन्नत का अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिफा फुल तो तेरे साबित हो के इसम फुलता का आदि सिफा फुलता एक कैफियत बयान करू में नती किहने कों गोतकक्कम बयान करू में नती आदि तमसील को इफ़द करू में नती आदि एवस मखलूक का इफ़द वेगें इफ़द करू में नती अलोन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिफा फुलता का ईमान वांजन ए इलाहुआ लायक वेगें वागतुगा ए इलाहुआ एकशेगें वा अरा अराफदिगें वागतुगा सिफा फुल तक अलोन में ईमान वामी जहनी एवस इंसान का एवस मखलूक का अल्लाह सुब्हानहु व तआला इफ़द वेगन नुआ का अलोन में ईमान बहाद ये कुगा बस तीरथ कुरान का अल्लाह ताला वनी ए इलाहु महशर बीमा वडा वडिगड नवाने का बयान करवा इलाहु हंगवनी कल्ला हम इला हिन्नकु नूने इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का फुंड फुंडवे बिंगंडु कुंडी कुंडी वेगे दाहिंदे वजा रब्बुका मिता कल्लाह सुब्हानहु व तआला कन वजा रब्बुका अदि कलेगे फानोगे रब्बु तबारक व तआला एदवहुम वडा गन्नवा दे मिता दिवे मोगा जा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एंग इंसानुन नंग हालोन बुना नोत दुनियागे रसकल का बुना उसूदुम वडागे तो नोत आउमुगे माना अलोन में ए मैबहुम बुनम बीमा दिवे मोगा नोत अलोन के बसमोगा हुरी उनिकमक वेजनम माफंगे दे
ඒකුග දන්නවා මෙන්න අල්ලාහ් තාලා ඒ බිම වඩා වඩි ගන්නවා වාක මියාත මෙංගනි වජා රබ්බුක කදේගේ ෆානුගේ රබ්බ් තබාරක තාලා වඩා ගන්නවේ වල් මලකු සොෆන් සොෆා අදි මලායික බේකදුන් සෆු සෆා වඩා ගන්නවේ ඒ ඛියාමත් දුහම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මහෂර් බිම වඩා ගතුම්ගේ වාහක අම එෆදන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එහෙන් ආයතක් ගමයි කරවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ මේ වඩා ගතුම් නොත වඩිගම් වමුගේ වාහක ಸಾಬಿತುವಗೆಂ ವೆ ತಿಂಗ್ ಹಾಲತೆಗ್ಗ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ರೇಗ್ಗೆ ಫಹು ತಿಂಬ್ಯಾಂಕುಳ ಎಬ್ಬಾಗ ಉಡನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ಫಾಬಾ ಬಡಿಗನ್ನವಾಗ मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरनी यंजिलु रब्बुना तबारक व तआला कुल लैलतिन इला समाई दुनिया हीन यबqa थुलुथुल लैलिल अखीर ಕೊಮ್ಮೆ ರೇಗ್ಗೆ ಫಹು ತಿಂಬ್ಯಾಂಕುಳ ಎಬ್ಬಾಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಉಡನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ರಬ್ಬು ತಬಾರಕ ತಾಲಾ ಫಾಬಾ ವಡಿಗನ್ನವೆ ಎಫೌಗ ಯಕೂಲ್ ಎ ಇಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವೆ ಮೈ ಯದುಊನಿ ಫಅಸ್ತಜಿಬ್ ಲಹ ತಿಮಂ ಇಲಾಹು ದುಆ ಕುರನಿ ಕೊಂ ಅಳೆಂಗೆ ಎ ಅಳೆಗ್ಗೆ ದುಆ ಇಜಾಬ ಕುರವಾನ್ ವಮೈ ಯಸ್ಅಲ್ನಿ ಫಉಅತಿಹ ಅದಿ ತಿಮಂ ಇಲಾಹು ಎದಿ ದಣ್ಣೋನಿ ಕೊಂ ಅಳೆಂಗೆ ಎ ಅಳೆಗ್ಗೆ ए दे कंता के फुद्दा देवाने वमई यस्तगफिरनी फअगफिर ला तिमंग इलाहु फाफ फुसंग दे दुआ करनी को ngaleंगे ये ए अलका फाफ फुसा देवा नबे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कोम मेरे गे फहु तिंबा कोले बेगा दुनिये गे उडा वडिगन्ना वाहक इंसान को न तेहम्मे को नम फेबुम गे वाहक कम अल्लाह निस्बे कुरा हिंदुगा दिवे बहुगा वेस अल्लाह वही कुरबु मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबु ಹೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಂ ಎಚ್ಚೆ ಬುಣುಮುಗೆ ಮಾನಾಗ ಮೇನನೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ವಡಿಗೆ ಮುಮ್ಮೆ ಬುನ್ಯಸ್ ದುನಿಯೆ ಗೋಡಂಗೆ ಇಲ್ಲಾ ಫಾಬಾ ವಡಿಗಣ್ಣ ವಾಕ ಮೇನನೆ ನಮೆ ಗೊತ್ತಂ ಅರಫಾತುಗೆ ಬಿಮ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಎವ್ವಾ ದು ಅರಫಾತುಗೆ ದುವಹುಗ ಎದುಹುಗೆ ಮೆಂದುರುಫಾವುಗೆ ವಗುತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ದುನಿಯೆಗೆ ಉಡ ಫಾಬಾ ವಡಿಗೆ ಮಲಾಯಿಕತುಂಗೆ ಹದುರತುಗ ಎ ಅರಫಾತುಗೆ ಹೊದವೆರಿನ್ ಎತನಂ ಎವ್ವೆಫಾ ಎವು ಮಟ್ಟಕ ಫಖುರು ವೆರಿ ವಡಿಗಣ್ಣವ ಹಮೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹುಗ ನೀಸ್ತೋಂಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ಬೆಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಕ ಮಹ್ಶರುಗೆ ಬಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಫಾಬಾ ವಡಿಗಣ್ಣವಾನ ಎಹಮೀಮ ನೀ ಆಯತ್ತೋಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಎ ಬಿಮ ವಡಾ ವಡಿಗತುಮುಗೆ ವಾಹಕ ನಿಯನಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವಫ ಏನ ವಹಿ ಕುರವನಿ ಹಲ್ ಯಂظرون ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ ಯಾತಿಯಹುಮುಲ್ಲಾಹು ಫೀ ظುಲಲಿನ್ ಮಿನಲ್ ಗಮಾಮಿ ವಲ್ ಮಲಾಯಿಕತು ವಖುದಿಯಲ್ ಅಮ್ರು ವ ಇಲಲ್ಲಾಹಿ ತುರ್ಜಉಲ್ ಉಮೂರ್ ತುನಿ ವಿಲಾತೋಗೆ ಹಿಯಾತಕೆಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಡಾ ವಡಿಗೆನ್ ಅದಿ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಎವರಂಗೆ ಗಾತಂ ಅವಮ ಮೆಣುವಿ ಎವರೆನ್ ಬಲ ಬಲ ನುತಿಬೆನಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಎಹಿಂದು ನಿಯಾಕಂಡ ಎಳಿ ನಿಮಿಜ್ಜೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗ್ಗ ನಿಯಾ ಎಂಬುರಿ ದಾಹುಶಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹಜರತ್ ಅಂಕ್ಷೆ ನೆ ಎದೋಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮಾಶರು ಬಿಮ ವಡಿಗಣ್ಣವ ವಾಹಕ ನಿಯಾತೋಗ ಬಯಾನ್ ಕುರಬನಿ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಮಾಶರುಗೆ ಬಿಮ ವಡ ವಡಿಗಣ್ಣವ ಹಿಂದು ಮುಳಿ ತಂಗೆ ಕುಗ ಹಮ ಹಿಮೆ ಬೆಗಿಂದೆ إله كيرت قرآن وحي كربني وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا الرحمن وانت رسكنانجيا بيروتي بأدوتن همهيمين وانه فهي فيولوجي أدوك هذا مدو أدم منوي تباين نيوينته هم بما موتالا وديكتو ما يكوغا مولي محشر के मैदान يكوغا همهيمين ಹುರಿಹಾ ಅಡುಬಡೆ ಕೆಂಡಿಗೆಂದೆ ನಿಕಂ ವಿಷ್ಣು ವಡಣ್ಣವ ತಿಬೇವಳು ತಸವರ್ ಕೊಲ್ಲವ ಕಂಡುಮತಿಗ ಕಂಡು ಮಾಡು ಓಯೆಣ್ಣೆ ವ್ಯಾಣೆ ದುವೆಗ್ಗ ಇಂಜಿನು ದೊಂಜಗೆ ಇಂಜಿನು ನಿವ್ವಾದ ಕಂಡುಮತಿ ತಿಬೆ ಹಿಂದುಗ ಇವೆ ಹಮಹಿಮೆ ಕಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಎಹುನ್ನ ಅಡು ಫದ ಅಡೆ ಬಸ್ ಅಡೆ ನೆ ಎಹಂ ಬೇಮ ಹುರಿಹಾ ಮಿಸ್ತಕುಂ ಇಂತಜಾರು ಕುರಮುನ್ ದಿಯ ವಗುತು ಹಿಸಾಬುನ್ ಜೇಗೆಂದಿ ಎದುವಹುಂ ಅರುಷಿ ಉಫುಲ್ಲವ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಅರುಷಿ ಗೆನ್ನವ ಮಹ್ಶರ್ಗೆ ಮೇದಾನುಗ ಬಹಟ್ಟವನ ಮಿಕಂ ವೆಸ್ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಂಗವನಿ ಫಯೌಮ ಇದಿಂ ವಖಅತಿಲ್ ವಾಕಿಯ ಫಯದುಹು ಕಿಯಾಮ ವಾಹುಟ್ಟೆ ವನ್ ಶಕ್ಕತಿಸ್ ಸಮಾഉ ಫಹಿಯ ಯೌಮ ಇದಿಂ ವಾಹಿಯ ಯದುಹು ಉಡು ಫಳಫಳಂದ ಹುಟ್ಟೆ ಅದಿ ಉಡು ವರ ಬಲಿಕಶಿ ಗೊತ್ತುಗ ಎದುಹುಂ ಫೆನ್ನೌಟೆ ವಲ್ ಮಲಕು ಅಲಾ ಅರ್ಜಾಯಿಹ ಅದಿ ಉಡುಗೆ ಏಕಿ ಕಂಕೊಳುತ್ತಾಗ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ವಾತಂ ವಾಹುಟ್ಟೆ ವಯಹ್ಮಿಲು ಅರುಷ ರಬ್ಬಿಕ ಫೌಕಹುಂ ಯೌಮೈದಿನ್ ಥಮಾನಿಯ ಅದಿ ಎದುಹುಂ ಎಬೇಕದುಂಗೆ ಮತೀಗ ಅರುಷಿ ಉಫುಲ್ಲವ ಮಲಾಯಿಕತುಂಗೆ ಅದದಕಿ ಅಶಕೆ එහෙම
අරුෂි උෆුල්ලා මලායිකතුන්ගේ වාහක එදොන් ඒ මලායික බේකලුම් අරුෂි ගෙන්නවානේ වාහක මේ ආයතු ගස් එංගිගෙන්දේ අද එහෙන් හදීස් වල තවක අරුෂි උෆුල්ලා මලායිකතුන්නකි වරන් හැබවන්ත වර බිය වර බොඩු මඛ්ලූකුම් තකෙක්කම් එංගිගෙන්දේ ඒ බේකලුන්ගේ මේ කම්ෆතුගේ ෆූලු ගඩ කොණ්ඩා දෙමෙදුගා වා දුර්මිනකි හද්දිය අහරුගේ රාස්තාකම අදිබරි වෙතුග ෆස්සතේක අහරුගේ රාස්තාකම විස්රිවා වෙකින්බේ මෙහෙම රහ්මාන් වන්ත රස්කලාංගේ අරුෂි එදුවහුන් ගෙන්නවා මාෂර් බිම්ගා බහට්ටවානේ එදුවහුන් මාෂර්ගේ මෑදානුගා මෑන් අල්ලාහ් මිස්තකුන්නා මුඛාතබ් කුරබා බස් වහී කුරබානේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරානේ මා මින්කුම් أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان تيباميهم كره هما كم ميها كامه إناك بري رب تبارك وتعالى إدوهم بس وحيك ربنا إناك رب تبارك وتعالى دمتوغا إفس ترجمانكو نوان إدوهم فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله دن إناك كنات فلا دهندوغا إنا كوري عمل منوي نوانه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم دن إناك كنات فلا دهندوغا إنا كوري كم منوي نوانه وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى دن إنا كوري مچ بلا دهندوغا إناك كورمت النار كم منوي نوانه دن يفوق من النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآن فاتقوا النار ولو بشق تمرة فيتي بامهم نار كان ركعت رواشه أي قدر أشق فالي ورق منبر بينهم كوجم بيسمه එහෙම තිමා එදුවහුන් කුල අමලෙන් මෙනුයි තිමායක නුවේ ෆිලාගෙන් කනාතක් දාම් වාතක් දාම් ගසේන ෆුර්සත ලිබෙන එදුවහෙන්නු එනා දාන තම් බදලා එදුගා එනා කුරි අමල්තක එනා දෙමෙදුගා හුරස්වානේ අමල්තක එක් මණි එනා කුර්මති ගානේ නරක එහෙම හේ අමලෙන් ඒ කිතම් මේ කුඩ මින්වරගේ එච්චවියස්වස් කදුරු ඔෂෙග්ගේ ෆලියෙග්ගේ මින්වරු අල්ලාහ්මග හේද කුරියස්වස් ඒ තිමායා නරක දෙමෙදුගා තිමා නරකයන් සලාම කොද්දේ හේව අමලකමුගා වෙගෙන් හිඟාදාන එදුවන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ආදම් අලයිහි සලාම වහී කුර්බානකම ما نبي صلى الله عليه وسلم قالون رواية يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك اے آدم میں اے آدم علیہ السلام دنوانے ایبا الہن اجابت نمگا حاضر و حری میں ایبا الہن اجابت نمگا باجر کنگ دی حری میں حری ہاں ہیوے بنی ایبا الہوں گے اپڑو گئے نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی وہی قرآن اخرج بعث النار نرک ونت ورن کلے گفانو گئے دارفس کولو نرے ہوشکل نرک ونت ورن نریش قال ما بعث النار اهدو دنوان نرك وانت ورنكي كوباتو قال من كل 1999 كم من كل 1000 كم انهاكم نوستيك نودها نو ميهم نرك وانت ورنكي كوتو نرش سبحان الله كم انهاس ميكم එකකු සුවරුගේ අනන් නුවස්තේක නුවදිහ නුව මීහුම් නරකය دين حديث قراني فعنده يشيب الصغير فتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد එහෙදුක ඒ කොට කුජ්ජාගේ බදුක නුරජා එබයි එනාගේ කම්බඩුම බොඩුවෙගෙන්ද අදි මාබඩු අංගනා එනාගේ බඬුගම දරිෆුළු එනාගේ කිබෑම් වෙට්ටි අදි හැම ෆදෑන් ميسكم مستك وادو ہے ابامهم بني مستك گنونے ہنکمکو اللہ کے عذاب کے غدفند وانتک مٹک ابامهم بیروتی وادو ہے قالوا يا رسول الله واينا ذلك الواحد اصحاب کلن دنونے اللہ کے رسول ہے اہر منگتریں کا کو ہے واحد ایکک وانی سورگ وانت وریایا یہ مدو بیکو کمگا وانم اہیں دو حدیث قرآن ابشروا وفاورکم کے خبر تبيكنو لبي وداغن نوش فإن منكم رجلا ومن يأجوج ماجوج 1000 هني تيباميون كترين එකකු සුවරෝගේ වන්දවරින්ගේ ගතෝගා නෙරෙවි නරක වන්දවරින්ගේ ගතෝගා එන්හාස් මිහුන් නෙරෙවේ නැතේ එහෙම කොම්නේ නුවස්තේක නොදේ නුව මිහුන් නකී යජෝජ් මාජෝජ් වාගාගේ මිස්තෝන්ගේ තරේ නරක වන්දවරින්ගේ ගතෝගා නෙරෙවේ බෙන් අදී
hiyo dafa iman kam godon terenge kaku suwarge wanto erenge gotuga nerave den efa hadis qurani inni arju an takuna rubu' ahli aljanna fakabbarna timan kalefan ummedu koraba me tiabe kadunaki suwarge wanto erenge muli jumla adaduge de ataru ba ko febba kam gawma ehendu timan be kadun takbiru kiuvime ehendu anaka hadis qurani wa arju an takuna thuluth ahli aljanna timan kalefan ummedu korama tiabe kadunaki timan kalefan ummatuge mistakonnaki suwarge wanto eringe tim da ko lebba kam gawma asam be kadun midalan den timan me takbiru kiuvime ehendu hadis qurani arju an takuna nisfa ahli aljanna timan kalefan ummedu korama tiabe kadunaki suwarge wanto eringe deba ko lebba kam gawma emme lobeta kon me ummatuge mistakonnaki suwarge wanto eringe tere emme gina bayakam gave gendane adi alonu mennaki ebame suwarge wanto eringe tere wumuge nasib devgen ba bayakam ga levunge di du'a kona hame yako rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korone ma antum fi an-nasi illa kasharati sauda'i fi jildi thawrin abyad tiabami hum mistonge tere ga wani hudu geriyegga ba kalu istatte fadame eha ves emistakonnaki madu bayke ade then Allah subhanahu wa ta'ala Nuh alayhi salam ngedon wahi korabana yud'a Nuh yawm al-qiyamati qiyamatuh Nuh alayhi salam dennevene ehdo Nuh alayhi salam dana labbaika wa sa'adaika iba ilaha jawab dinum ga hadir wa hurime iba ilaha jawab dinum ge baajveri kan edi hurime ya rab e alage veri rabbe fayaqul Allah subhanahu wa ta'ala wahi korana hal ballaghta kalege faanuge ummatuge mistakonna kalefana hawal kurabunu risalatu ivvevin heyye ehendu fayaqulu na'am ekalefana idalana ade ehendu Allah subhanahu wa ta'ala e ummata mukhatab kuraba mahi qur'an hal ballaghakum ekalege fanu Nuh alayhi salam tiabami hunna risalatu ivvevi heyye ehendu ebami hun bunamundane ma atana min nadhir timan mennan indaru dene evves bekala kunade lobete akhun Nuh alayhi salam ge gawmuge madu bayaku ekadek fanan imame wada gati nuaste ka fansa saharwanden dina go alabang hunne bindu gas emme ma dogu kola mihun edu ga ves nabiyaku nannakam abbune dogu adamunde ehendu fayaqulun ma atana min nadhir abame bunane timanna menna indar dene rasulaku nade fayaqul den Allah subhanahu wa ta'ala wahi quran man yashhad lak e Nuh kalege fanan hekive wada ganone kom bayen heye كيفانو رسالة إبوكما فيقول محمد وأمته محمد كيفانا إكذا كيفانو أمته كميستكون فتشهدون أنه قد بلغ عندو تياباميهم هكيمانه نوح عليه السلام إكذا كيفانو كقوم كميستكون رسالة إبوكما أمي آية غوا فدان ويكون الرسول عليكم شهيدا أدي ميستم كمتش هكي بودا كنوا بيكله كمغا رسول بودا كنوا هند وكذلك جعلناكم أمة وسطا تبامهم ندمين عدل وري أمة كمغا لفافا وني لتكونوا شهداء على الناس ميستكون هكي ما بيك كمغا أي مي هكي وهكي مغا हम एको दें ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान वइज़ क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईसा अलैहिस्सलाम वही कुरवा हिंदे या ईसा इब्न मरियम ए मरियम के दरिकलु ईसा के फाने अ अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाहि कले के फानु विदालु वी मुहैये मीस्तकुन्ना तिमन्ना या तिमन कले के फानु के मैं कमना कि दे इलाहुं कमुगा ते बैमुं हिफाशे إفدام بدالهم هي الله تعالى يدوهم عيسى عليه السلام وهي كرفن هندو عيسى عليه السلام بدالنا قال سبحانك إبا إلهك حسناهر وانت كما ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق تمن كذا كفانا بنومك حق لبيك نوا به تمن كذا كفانا بناني كي هنا كنتوه إن كنت قلته فقد علمته تمن كلفان هفدام بدالو بينما بس إبا إله مولدنا ودعم فيه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تمن كذا فانو كه هبلان غرا ودانا ما كنت كدنده إبا إله دنا ودعم با إله أدي إبا إله كه كنتتا تمن كذا فانا تمن منا إنغو منوه إنك أنت علام الغيوب غيب غوا كنتتا مولدنا ودعم با إله كي إبا كلام إبا إله نهيندو
Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam vidalan ma qultu lahum illa ma amartani bihi timan kale ke fana iba ilahu amru kuravi bahem menu eba me onaka nuboname ani abudullaha rabbi wa rabbukum Allah ngalokan kurmashe ekalange timan kale ke fana aditya ba me onge ves rabbe ehem bima miyadu nasorange gotuga dawa kurami hum Isa alayhi salam ki Allah ge darikadun kamuga nota Allah subhanahu wa ta'ala kamuga kura dawa ki dogu dawa e dawa qiyamah duga Isa alayhi salam jawabdare wada gannawane den Isa alayhi salam vidalana falamma tawaffaytani kunta anta raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in qadir timan kale ge fano emiyonge meduga huriha duhaga timan kale fano emiyonge macha hekiwa hotoga hunneime timan kale fano Allah ga zurata gende mafahoga timan Allah subhanahu wa ta'ala bi ebamiyonge macha heke wodigem bagotoge adi huriya echchage maccan heke wodi gannawa ilaha ki ba ilaha in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim evrennan ibaraskala ge adabu devvanama fa hama kashoran evrenna ki ibaraskala ge alunne adi evrennan ibaraskala ge fa fusawanama hama kashawarun eba inawa ki aziz wanta hakim wanta raskalange ade Allah subhanahu wa ta'ala hisabun wahi kuravana hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum Allah wahi kuravana mi teduverina evrenge teduveri kamuge manfa qur'an eduwe edumahun huriha rasul bekalun ekkuravva Allah subhanahu wa ta'ala bekalunna wahi kuravane tiya bekalunge da'wata tiya bekalunge risalata nistakun dini kon jawabin eye هين آية الله سبحانه وتعالى وحي قراني فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين هم كشورون تمن رسكلانge ebaik ke gatar rasulun fonuvun huriya mistakunna sual kuravana adi e fonuvun rasulunna ves eduahuga sual kuravana ehme ma lobete khum emiyegge veri rabb tabaraka wa taala ge kurifulmatiga hutti hure e ilahu jawabdari wan jekan handambe mibimmati ga faafa korumun ekkebabe jamihaya eduahu baajveri kan hori eno mihunnan eduahu mani narakage alifan Allah subhanahu wa ta'ala wahi korani waliman khafa maqama rabbih jannatan emiyeg veri rabb tabarak wa ta'ala ge kurmati ga hutti unnane kan handamba mihaya sumargege de bagichave ade den komme bayves ebayen alukan kongulunu farataka tababuma amuru kuravane मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरने एदुम निस्तकुं एककुरबु मफौगा निदा इव्वा गोआ फरातकुं गोआ मुंदाने या अय्युहन नास ए मिस्तकुन्ने अलम तरदु मिर रब्बिकुम तियाबामिहुं के रब्ब तबारक व तआला तियाबामिहुं रूहेगं नुवनी है ये एकलांगे तियाबामिहुं खल्कु कुरबा मैंगे बंडुगा सूर कुरबा अदि तियाबामिहुं रिज़्क दे विदा है अन युवाली कुल इंसान मा कान याबुदु फि दुनिया व यतवल्ला अलैस ذلك عدل من रब्बिकुम तियाबामिहुं दुनिया का अळुकों कों मुलुन तकेच्चा तबामुमा तियाबामिहुं ना amur veri kembe ei ilahu tiabami hunna labba adul veri kan num fay kon kamettoy e du misa kon dannawana adehe e adul veri kama ekuga komme bayako e bayako alukan koramundi farata ka tabawum dan e du isa alayhi salam an alukan koramundi ami hun shaytana ko isa ke banu ke sura galebun emun e tabawum dan e hindu budutaka hilataka gastaka evren alukan kurange ulun huriyata kecce etaga Allah subhanahu wa taala efada surata kellebum etakecce kam misakun tabawa mundane huriha shiruku ge haveren emihun shiruku kula takecca tabawe gendane ehindu mi ummatu ge misakun evves kola kan nujehi tibe hinduga Allah subhanahu wa taala emisakunna wahi kurabane yabamihum tabawani kum faratakan heye ehindu emihum bunan inna lana rabban ma ra'aynahu timamenge be rabbe timammen duha quest ilahu nudakemwe qalu fayaqulu fabima ta'rifuna rabbukum in ra'aytumu tibamihum ge rabbu tibamihuna fenijjanama tibamihuna engeni kongatakum ehidu ebamihum bunane bainana wa bainahu alamatun in ra'aynahu arafnahu
timammenna e ilahu ademeduga ave alamatake alamatakun timammenna timammenge rabbu tabaraka wa taala fenumun engene ehendu dennevene mahiya ei kon alamaten heye evren dannawan as-saq ei as-saqe Quran ga vesmiyan ishara kurane duahum as-saq kashfu kurevene wahaka bahuge gotum balaru saqaki kashimati ekabaku mi saquge tafsiruga waragina basta warido gembe ekateren ibn kathir rahimahullah gennawa et basfulaki Allah subhanahu wa ta'ala ge nur fuluge hijab eduhum kashfu kuravane den misakun eduhum sajida kurane munafiqun nan edun sajida nukurevene ehmima lobete akun mi duniyega timam mennaki muslimun kamuga berufuran hadagen hituge adiga ennun kame forwagen ulun miunna eduhum Allah subhanahu wa ta'ala sajida kurumge fursaten nodibe lobete akun Allah sajida kurumge fursato alon menna mahrumunge kurin e ilahu sajida kura baykamuga alogonu men wama hinga den efahuga Allah subhanahu wa ta'ala mahsharuge maidanuga bas wahi nukuramane bayku wakam bes tirit Quran ga wani angawafa Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawafa ve innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamati wa la yuzakkihim Allah ge ahudan Allah ge ahuda evorenge ahudu wala e ahuda madu agakan e ahudu vikka ulunu mihunna edoga gellenikan hutte evrennan Allah subhanahu wa ta'ala bas wahyi nukuravane adi ballawa bodigen nuwe qiyamet doga adi evrenge faafatakun edohu tohiru koddevume veslume ehmima Allah subhanahu wa ta'ala ge deena furagasdi e ilahuge ahuda mistakunge ahudu amillan wala madu agaka ebahi duniyege hellun terika mattaka akhire vikali mihum duniyan libe madu faada kattaka akhiren handan nattala uradunu mihun nan Allah subhanahu wa ta'ala eduham ballawa wadigennuwe adi bas wahi nukuravva emihun nan hori nikameti kamaka abajje veri kameke gotuga ege tere bay byawetoge mihun मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को देवा एक तरह एब्बावत की दतुर वेरिन फेन्नुदी मनावेगे मीहुन्ना वेरिया या खलीफा बैयतु हिफा बैयतु का मकर हदि मीहुन्ना दगु हुआ को व्यापारी कुरि मीहुं हदीस उलगा वनी बुखारी का सहीह बुखारी का रिवायत में हदीस उलगा मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरानी सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम Allah subhanahu wa ta'ala qiyamet doga ebeka balla wadigen no adi ebegge faafan tohiru nukuravva adi boduegen va azab ebeka va timbayaku ve ege teren ebeki rajulun kana lahu fadlu ma'in بالطريق فمنعه من ابن السبيل ميهكا انا بينن كفا يتروا ورفس فين هوري ميهكا داتور وريكو فنودي اكم مناوغ ميهايا ورجل بايع اماما لا يبايعه الا الدنيا ادي وريايت bayatu hifa hinduga veriyaka kiyamamma hinduga duniyege beenu makam duniyege edumakam menuwi veriyaka kiyaman nuwa mihaya lobbetakhun alon menteren kitam mihun to magama wazifa yataka menuwi e veriyaka taba noni e veriyage kiban tima benuwa magama timage vyafariya timage eduntan nulibenama timage party badul ko tima e veri miha dimadan beenun ha echkiyam dani duniyega kitam mihun to emme mefada mihunna Allah subhanahu wa ta'ala qiyamet dum ballama wadigen nuwane kamugam wani den anakaya ki fine out warajulun aqama silatahu ba'da al-asr adi miyako enage muda asr namaz fahuga faturale faqala wallahi alladhi la ilaha ghayruhu laqad a'taytu biha kadha wa kadha fasaddaqa rajulun den ena bune Allah gandi bune me timanna medaketli bune eveni meveni agegge den miha misakon ena e huwa ko e bas mununge sababun era ge bas kabul kure mitaga asur wagute bahuge muradaki e waguta ki duwaluge malaikatunna reganuge malaikatun badal ve adi wake wada ganna wagut embi ma mapegen ba waguta duwage waguta utere embi ma ya ko Allah ge ismu fulun gandi huwa ko dog vyafari kurum ga dogu huwa ko
timamenge mudaluga eveni miveni molu kamen hunnane kabune dogwa ka dakka mihun Allah subhanahu wa taala giyamet duga balla wadigennuwe en hadis ulegga wani muskuli haduga zine kura adi veringe teren doguverinna fagirunge teren kiburwerinna Allah subhanahu wa taala balla wadigennuwa kama ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurani thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wala yuzakkihim qiyamet duga Allah subhanahu wa taala timbayaka waaka nudakkavate bas wahi nukuravate adi ebamihun tahirun nukuravate adi ebamihunna ballama bodigannuwe walahum adhabun alim ebamuna bodwegen wa adhabevve shaykhun zanin muskuli halugawa zine kuramihaya wa malikun kadhabun adi misang macha verefa war askale misakuna dogu hada kadhabaka wa a'ilun mustakbirun adi fagiru halatuga bodave ganna mihai nitim baamatuga miyum bayan kuramuge hikmat tawtaraga anmani vidaloni ei emiyuge e halatuga ekama beenun jehifa women neti e faafatakan araganna mihai dobe takhum muskulive gabaru derave miha idden kendi mihage kibagawa shahuwattan nikamati balikariwegen da haluga efada muskuli haluga zine kon ule miyake e faafage mati ga demihun nami enage shahuwani edunta bodwegen nungene zine kureveni evre enage faafage nubakan enage macha gadage vegam faave hame fadan mistaunge macha veriyekamuga leve hinduga emistakonna amaanatere adul veriyekafuma komme veriyekaswani ekamako mistakonna dogu veriyekamuga anama mifada azab mifada nikametikan qiyamet duhun ena angur hame fadan fagiru halatuga kiburu riwame lobetakum fagiru kama nikametika miyaka demin jehjana ena ga amilla nikametika mattaka ena ki bar nikameti aadage mena kiburu riwane kamen ena kanne efada halatuga wa fagiru nikameti miha kiburu riwe ganna kamuga wanama kiburu ri kamuge sife ki mustandi kame fagiru kame diyage kulaye kale hamuge kulaye kale donen nati evves bekan huddavegen bakaman Allah nahi kurabba fasifai ehvema e hadatuga fagiru kam gadatuga kiburu erive ganna miha hame fadan ehen riwayate gawani kalogoa mi hunna doguwa ko vyafari kurami hunna isbalu kurami hunna ebai hedumuge faakuri tambikattavare tirigawa mi hunna Allah subhanahu wa taala edum ವಾಹಕನು ದಕ್ಕವಾಣಕಮ ಬಸ್ ವಹೀನು ಕುರಬ್ಬಾಣಕಮ ರಿವಾವೆಗೆಂಬೆ ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ ಗಾ ರಿವಾವೆ ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾ ರಿವಾವೆಗೆಂಬ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಉಳ್ಗಾನಿ ಸಲಾಸತುನ್ ಲಾ ಯುಕಲ್ಲಿಮುಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಯೌಮಲ್ ಕಿಯಾಮ ತಿಂಬೇಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿಯಾಮದುಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವ ಬಸ್ ವಹೀನು ಕುರಬ್ಬಾಣತೆ ಅಲ್ ಮನ್ನಾನು ಅಲ್ಲದಿ ಲಾ ಯುಅತಿ ಶೈಯನ್ ಇಲ್ಲಾ ಮನ್ನಹು ಮೀಸಕುನಂ ಎಚ್ಚದ್ದೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾರಕು ಖಲಗೋವಾ ಮೀಹುನ್ನ ವಲ್ ಮುನ್ಫಿಕ್ ಸಿಲಾತಹು ಬಿಹಲ್ಫಿಲ್ ಕಾದಿಬ್ aw al fajir miyako togu huwa ko enage vyafari kuram masen ole mi hunna wal musbil izarahu enage hendumuge faakurige tambikash tiri tambikatta pore faakurige hedumuge faakuri tiriga wa mi hay ehmema eduahum Allah subhanahu wa taala mistakunna baswahi nukurama lobete akhum migeteren ekkama ke alon men emmena kurumata kame alon men emmen bes alon men ge hedumuge tambi faakuri tambikatta pore uskolla fa betuma ki ma bodu kharade ma bodu kame hinga kamenno ekama ko alon men ge kiyamanterikan ekamuge sababun imtihan kurave kame lobete akhum alon teren kitab vyafari verinto vyafari ga makaru hada dogu huwa kon Allah ge izegandi huwa kora halu emyoge vyafari kororuma dogu hadani nihakan echchde hinduga kalagoa evene echche dinime mivene echche swani dife ehem bunama ki ena ekuri heokan enage ki ban kendigen dakam e heokan kendigen dani kiha warkato qiyamet duan Allah subhanahu wa taala ebami hona bas wahinu kuraba miyoge terega dabba inshallah ni mawduga madama ves ama hisab bellamge mahakatakagen ehem befulaku baddal kuraban alonuge duaayaki qiyamet duauga Allah subhanahu wa taala alon men tohiru kodeva basmahi kurava alamen mancha balla wadigam ba bayakam galon men levum adi akhiratu ga suwarga vantarin kam galon levum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh